Uriye Edemova Aydın Gecedi. Мефтаны мезарлыкка эбел эзелден адет олуп келингени киби акайлардыгы де бир кач оглан бала ве кадынлар алып бардылар. Чүнки ат араны ичинде олган 5-6 карт бу мезарлыктан энди өзлөрүнө эбедий мекан алган эдилер. Жебайырлер Абибулла аганын не ойлосуну көрдүлөр ве не де кабырыны. О бичаре адам умутсизден исал хасталыгына ограды. Бойлейде хастажан ве зайыф адам олганындан bir gece күндүздө череси инжерип калды. Дайыма тушунжеле ве аз ачык күлүмсүрөп баккан сырлы көзлөрү сөнүктүлөр. Аяклары ве эллери жансызланды, узандылар. Ажиз Азизе үстүнө бастырып келе аткан беланы дуйган киби кара касебетке далды, имдат кыдырып чапкалады. Кадынлардан кимдир оңа Абибулла аганы өзлөрү жашаган Терекзардан чок узакта олмаган хастаханеге алып бармакны тепсие эткен. Саба эрте күнөш догмаздан эвел Абибулланын бир колтугунда Назим, экинчисине Энвер кырды, али менен Азизе эписи берабер жаяв жалпы хастаханеге кеттилер. Олар андан акшам караңгылашып башлаганда хастаны калдырып, өзлөрү ач зелин yorgun алда кайтып келдилер. Лякин эң эсасы рухлары тушкун дегил эди. Хаста күн бою бир кач дефа ilaç ичкен соңра курсагынын агрысы эксилди, сыжагы тушуп башлады. Али менен Азизе саба кене келермиз деп онун менен саглыклашып кете атканда Абибулла яткан жеринден бели үстүнө көтөрүлдү. Балаларны быракып жоллар ичинде жүрмеңиз. Ишлер böyle кетсе мен 2-3 күндөн evde olurum dedi. Лякин Теесуф али менен Азизе эртеси күнү саба ону оз палатасынан умумен хастаханеден тапып уламадылар. Андакилердин айтканына көрө, о күндүз гүзел экен, кече кечинген. Янындагы кроватта яткан 10-13 жашларындагы огланчык этрафка коркунч назарлар быракты. Палатадакилер эшитилмейжекке балчак сеснен о кече турду, эмширеден бир шейлер сурады. О экимни чагырды. Эким ону юкудан уянтканларына ачууланды. Эмширеге серт бакты, элини силкти, оңа ilaç бер деди, чыгып кетти. Эмшире экимдин айтканын тез япты. Эмжеге ярым стакан суу берди, ондан соң о тынып калды. Саба эсе bizler турганда, о энди өз жеринде жок эди. Мен де мында калмага коркам. Анам келсе, эбимизге кайта жагым, деди. Огланчык акыкатен де коркудан калтырамакта эди. Али менен Азизе бири-бирине бактылар, бу недир дегенки бу омузларыны сыктылар. Абибулла аганын жеседи кайда? Ону ким дефин этти? Кимсе билмей. Эки бичаре кадын акшамга же чапкаладылар. Лякин бу чапкалаулардан бир турлуу нетиже чыкмады. Олардын янып күйгенini көрген бир кадын, «Түнөбүн невбетчи болгон кыз ярын кене кележек. О сизге не болгонуну темелли айтыр, аңлатыр. Белки де сиздин адамыңыз умумен өлмөгөндүр, сагдыр. Белки башка бөлүккө абыштыргандырлар», деди. Али менен Азизеге умут багышлады. Кадынлар ярын саба эрте кене келмек межбуриетинде эвлерине кайттылар. Лякин Теесуфлер болсун, оларнын умутлары бошка чыкты. Анда эмширени дегилде, башыны сачыны юлкуп, кыямет копарып аглай аткан жаш кадынны көрдүлөр. Тууганчыкларым, түнөбүн мында мен сизлер кеткен соң кеч келдим. Иштен чыгып келдим элбет. Сиздин адамыңыз кечинген соң менин огулчугум эвладым пек корккан. Аначыгым, мени бу кече мында калдырмаңыз, эвимизге алып кетиңиз деди, ялварды. Бойнума, эллериме, аякларыма сарылды, ялварды. Олар кече мага да суу берирлер деп аглады. Мен ахне апайым кара язылы бедбахт акылсыз кадын. Эвладымы динлемедим. 2-3 күн да ят оглум, бир тамам түзел, сон алып кетерим дедим. Ону желатларнын элине быракып кеттим. Шымды не ойлусу, не де тырысы. Кадын фиган копарып аглады. Баламнын кабыры биле олмай жак деп такмаклады. Мында
мефталарнын кабырлери бар. Ләкин олар өз кабырлеринде раат ятып боламайлар. Оларнын кабырлерини чакаллар казгалайлар, оялар, тешиклейлер. Базы кабырлеринин үстлеринде тазе эл, аяк кемиклери топуракка буланып яталар. Ат аранындагы өмүрүндө Камбур Осман дегилде Сакчы Осман адыны ташыган картынын яры эшилген кабыры янында балабан бир кафа ята. О картынын кафасымы, жокса чакаллар башка жерден кетиргенлерми, Алла билсин. О күнөшүнүн кескин зыясындан куруп, карарып калган. Ярысы эшелген кабыр ичине эгилип баккан Назим бирден кенарга чапып кетти, тизлери үстүнө чөккеледи, курсагыны туткан алда окшуду, аглады. Дигер огланларынын көзлөрү төгереклендилер, чырайлары агарды. Лейла артык даянып боламады, такмаклап башлады. Жемаат, анда жең, кыргын дедик, ямында, биңлернен километр узакта ат аранлары ичинде сыжактан, сытмадан өле атканлар. Бу фажиалуу өлүмлөргө не демек мүмкүн? Бу адамларнын, жаш жыбанларнын не кабаты бар эди, Аллахым? Бу адалетсиздикни, аксыздыкны сен көрмесен, ким көрөжөк, Раббим? Хатиже Лейланы, огланларны тынчландырмага тырышты. Жемаат, токтоңуз. Мында багырып кыямет копармаңыз. Өзүңүздү элге алыңыз, акылларыңызды топлаңыз. Мефтамызны, заваллыны өз меканына кояйык, деди. Элине курекini алып, кабыр казмага тутунду. Энвер билегинен көз жашын суртты. Хатижанын элиндеги курекini алды. Олардан баягы аблакта тарла ичинде памук субармакта олган эки уч эркек күнөш зыясы алтында күзгү кеби жылтыраган кетменлерини омузларына уруп мезарлыкка келдилер. Кадынларга, балаларга мукайтлык менен жакынлаштылар, чүнки yerli халкка бу адамлар акында чок чыркын ve дешетли сөздөр айтылган эди. Эн өгдө келген жаш, мыйыклары энди чыгып башлаган кесментик йигитни Жевайыр тааныды. Оларны бир атлы yüksek көпчекли арабанын мында алып келген эди. О мында умутсузден таанышууну көргени үчүн чок тушунуп отурмай кызынын янына келди. Башыны салап селам берди. Эшилген тазе кабирлерге бакаркен, калың кара кашлары сытылды. Сизлер кабыр казмага билмейсиңиз. Умумен кадынларга бу ишни япмак гунактыр, деди Катиалда. Оны биз өзүбүз де билебиз, деди Жевайыр. Ләкин bizim erkeklerimiz hepsi cenkteler. Ya bizler adam degilmizmi? Çağırsanız bir vakit yok dememiz. Oğlan burnu tübünden mıdırdandı. Hatice tata, bular bizge yardımga kelgenler, dedi Жевайыр. Taze dım topraklı ve terli kamzollары bedenlerine yapışkan balalar çukur içinden yavaştan çıktılar. Çirilerini bileklerine surtup kenarga çekildiler. Kelgen yigitler ısrarlık nen çalıştılar. İşlerini bitirmegence biri-birine bir söz bile katmadılar. Kabır hazır olgan sonra da onun ortasından kenarga terek kovuşu gibi oyup kaza yatkanda Enver taciplendi. Hatice'ge olar ne yapalar degen gibi şaşkın nazarlar bıraktı. Aslında olarını ne için böyle yapkanlarını kadın da anlamadı. İnsan çok şeyini anlamay bilmey, lakin onu tuşunup tapmaga bilmege anlamaga tırışa. Bu işini yapmak için balalarga nisbeten endi dünyanın kaç bucak ekenini bayağı anlagan, omurunun acısını tatlısını çekken kadında çokça imkan var idi. Demek olar bu yerinin şaraytını nazar itibarga alıp, meftalarını böyle defne edeler. Mefta bu koğuş içine koyulsa, onu bir mahluk rahatsızlap olamaz, dedi Hatice Enver'ge. Meftаны muhaytlıkten ebedilik mekanına teslim etken yigitler, yatkan yeri cennet olsun amin, dep, ellerini betlerini sürttüler. Olar kayta aytkanda Жевайырнын танышы bir şey aytmaga niyetlendi, lakin kızının yanında turgan Enverni korup toktады. Az açık düşündü, sonra arkadaşlarının артından ketdi.
Жевайыр bu yigitni endi 3-nji defa көрmekte edi. Экинчи кере onu o'zlari chalishgan tarla chetindagi ariq başında rast getirgen edi. Yigit o vaqt belindeki qiyig'ini chizib bo'ynuna bıraqqan. O vaqtlarda yerli xalq erkekleri bellerine qushaq yerine yavluq bağlap yürüyediler. Arıq kenarında elini betini yumakta edi. Çapanının ogu açık, üstünde balaqlari tar ve qisqa beyaz donu, yakasız kolmek. Sayalı çapanının tikishlerinden tuz qusqan. Жевайыр birden to'xtadi, артына qaytmaq istedi. Elindeki qopqaga bakıp aldı. Boş qaytmaq mümkün değil, onu anda tarla içinde pamuk fidanları çapalayatkan, sudan yangan adamlar beklemekte edi. Tar yolçukta arıqqa yakınlaşmaga cesaretsizlengen kızını көргенінен yigit yerinden sıçrap turdu. Mında bu yakka keliniz, men sizge arınık yerden alıp beririm, dedi azacık gülümsirep. Bu samimi sözler ve yigitnin açık çeresi kızını cesaretlendirdi. Жевайыр yakınca kelip, ona elindeki kopkanı uzattı. Yigit kız çekinmesin degen gibi onun özüne bakmamaga tırıştı. Derhal kopkanı alıp suğa daldırdı. Onu sahibine beriyatqanda birden, sizsiniz mı? Dedi taciplengen aldı. Жевайыр ona baktı, lakin ne demek istegenini anlamadı. Bu sıcak kanlı yigitni o da tanıgan edi. Siz meni tanımadınız mı? Men Ahmadjanım. Ahmadjan? Men sizni, anаңызны, ukalarыңызны станциядан mında arabanен alıp kelgen edim. Ondan son atxanaga sizni көрмеге bir-iki kere bargan edim. Adыңызны bilmegenim üçün tapıp olamadım. Kıdırmaga cesaret etmedim. Жевайыр күлümsiredi. Men sizni tanıdım. Adыңызны bilmedim. Ketmek tedariginde tez-tez başından yavluğunu çizdi, egilip onu suğa batırdı. Yigit umutsizden onun bileginden tuttu. Жевайырның көзлері korkudan tögereklendiler. O yigitke kiyik baktı, bırak bilegimni degen manada elini kakıttı. Kechirasiz, dedi yigit, kulaklarına acı kızargan aldı. Böyle sıcakta başınızga sılak yavluk bağlamak olmaz. Kun uradı. Жевайыр yumşadı. Kıneşti yer demek isteysiniz mi, dedi. Yigit omuzlarını kıstı, kıznen razılaşkan gibi başını salladı. Onun bakır rengindeki çeresinde inci gibi beyaz dişleri yıltıradılar. Жевайыр onun çapanına bakıp aldı. Ya siz ne için insanı delirtici sıcakta pamuklu cübbe giyip yüresiniz, dedi taciplengen aldı. Bu mu? Oğlan çapanına baktı. Bu insanı sıcaktan korçalay, dedi yigit. Her bir memleketinin yerinin o'z kanunları, talaplары ola eken. Ona riayet etmesen sonu fajia, deb düşündü kız. Ahmadjanın aytqаны doğru olup çıktı. Bugün olar defnetip kelgen oğlan sap-sağlam olup, Жевайырлернен çalışa, bir arık atı zornen çıkıp yürgen sabannen pamuk yolaklarını yumşata edi. Ne vakit baksan, poşusunun dört ucunu tümçük etip bağlagan alda, onu sılatıp başına kiyip yürüyedi. Oğlanға kun keçti, gayip oldu. Ahmadjanın aytqаны gibi kun urdu. Жевайырның kulakları tübünde Ahmadjanın siz kabır kazmaga bilmeysiniz degen sözleri tekrarlandı. Elbet, bu işni ömürlerinde yapmagan bala çaga, yaş kadınlar onu kaydan bilsinler. Olar ölülerini defnetip kaytar kaytmaz, aç çakallar kazıp çıkarırlar. Akkanı duyulmagan suğa bakıp durgan kız birden anda karbabasının yol chetindeki yalnız kabırını көрген gibi oldu. Onun yanında ağası Cafer, babası peyda oldular. Kızının yüreği çapalandı. Yerinden turacak oldu, tizleri üstündeki yavluğu suğa düştü. Kabır da, adamlar da turgan yerlerinde silkindiler, sonra gayip olup kettiler. Жевайыр ellerinin çeresini kapattı, için ağladı. Birisi iki elinin onun bileklerinden tuttu, yavaştan çeresini açtı. Sana ne oldu balam? Dedi yanıklı seslen. Bu Жевайырның anası Alime edi.
Жабайыр чок вакытка же башыны көтермей, белini догуртмай чалышты. Эм узун, гайет отлуу yolakнын сонуна чыкканчы ишини бойлей девам этмек керек. Шымды башыны көтерип, yolakнын сонуна ve этрафына бакмага корка. Берабер ишке башлаганларнын чокусу энди yolaкларнын обыр башында яхут арык четиндеги тереклер түбүндө раатланадырлар. Памук чапалав иши хусусан өйлүдөн соңра saat 3-4'lerde, 5'lerde pek ağırlaşa. Sıcaktan nefes almaknın çaresi olmay. Sabadan keskin güneş ziyası altında bulungan yer, endi sıcaktan yangan, dersin furun. Biraz susagan, sıcaktan yorulgan pamuk osumlikleri de kuskun koruneler. Cevahir, tabak gibi balaban ve ağır ketmenini көтеріп, vücudundaki bütün күчүнү топлап, yerge urarken, açık yakasından çeresine sıcak, dım ava urula. Güya kızının bütün bedeni ateş içinde yanmakta. Kokusundan belki mıgından aşağı ter akmakta. Omuzları sızlay, elleri, ayakları күчсүзленdi. Beli kopup ketecek gibi ağıra. Kız toxtaldı, ayağındaki papuçunu silkitip attı. Tozlu, topraklı ayağını fidanlar түбүндө суу акып кечкенинден куруп жам кеби тегиз болуп калган салкын жайырге басты. Беденине насылдыр хошнутлук, раатлык даркады. Бүтүн вujudundaki агыры яваштан жерге сиңгенки болду. Кыз элиндеки кетменini көтерип атып, инсанга раатлык багышлайчы жерге отурмак, yolak арасына узанып ятмак истеди, лакин ятмады. Ойлой япса, бүгүн чапаламасы зарур олган yolaklarini бүтүрүп буламайжак. Хужур şey, дүйнөдө инсан дайыма өз истегине каршы аракет этмеге мажбур. Лакин Жабайыр да агырлашкан кетменini көтөрүп буламады, оңа тирелди. Теренден нефес алды. Шымды 5-нчи yolakнын ортасында булунмакта. Сол тарафында уч yolakда, каршысында кечилмеси мүмкүн олмаган чытырманлы орман кеби турмакта. Акшам эсеп якынлаша. Yolaklарынын базылары пек отлу, жери катты, базылары исе отсуз ve yumшак болалар. Саңа насыл сою раст кележеги частыңа багыла. Саба бригадир кадынларга yolak сайып бергенде, эписинки yumшак отсуз болуп көрүнген эди. Жабайыр yolaklарынын чокусунун ярысындан зиядесini мукайтсыз бастырып субарылганынан шымды куруп катып калганларını көрүп касиветленди. Мукайт болмасан, кетмен ташка урулган киби кенарга сычрай, памук фиданларını кесе биле. Кыз белини аз-ачык догурулту, өзүндөн баягы оякта Сабаннин yolaklарını yumшатмакта болгон Энвернен Назимни көрдү. Назим ат аркасында. Анда да ер катты ve топачлы болса керек, Сабаннын колукларını каби туткан Энвер дандүрүкленип кетти. Порсуна аяк капларını киймеге кыймай кейине саклаган. Топачлы ерде ялын аяк чекиши, деп тушунду Жабайыр. Соңра өзүнүн жүрөгүнө алмага тырышты. Яни бу yolakнын сонуна чыкып, экинчисini кечкенде өз невбетили атка Энвер минежек. Сабан артынан Назим кетежек. Бу вакыт о баягы раатлана биле. Лакин Жабайыр böyle бакыттан махрум. Онда не невбет бар ve не де раатлык. Назимнен Энверни янына чагырмак, акшамга же чапалап бүтүрмеси керек болгон уч yolakнын ич олмаганда бир данесini yumшатып бермелерини сурайжак болду, адамлардан чекинди. Чүнки бу эки бала акшамга же эр бир кетменжиге экишер yolak арасыны yumшатмак керектир. Бу ишни олар Жабайырге үйлеге же яптылар. Бир да айтмак болмас. Олар шымды Шемсунурнун yolaкларындалар. О назылжак кыз. Мында анасынын берабер якында келдилер. Кимлерни кыдырып жүрелер Алла билсин. Шемсунурнун айтканына көрө, бабасы оларны жеңктен эвел быракып кеткен. Ол кыз базы вакытта Жабайырнен чоклап этсе де, өз жашайышлары бабасы акында бир şey айтмай. Анасындан пек корка. Берабер болсалар, Жабайырге бир şey айта атканда, яңылып бир сөз качырмадыммы экен деген киби анасына бака бере. О чок форсалы кадынга беңзи, лакин эркес киби
O da mында ата-аранында жашайт. Мында onun nazı keçmейт. Ләкин комшуларына чок кошулмайт. Жевайыр Хатижеге суклана, onun киби чабык ve темиз иш yapıp olmaganına sıkletleне тарсыкка. Ләкин Шемсинурнун dünya янса касыры yok. Yem-yeşil pamuk өсүмлүклөрү içine singip yok olup kete, анда ятамы, юклаймы, отурамы, не yapа Алла bilsin. Кимерде тарлада onun anası peyda ola. Kızına yardım etmek için kele eken. O da çok çalışmay vaqtını terekler tübünde табилченен laf etip geçire. Emiş demişlerge bakkanda, o akıyarda bir idarede başlık olup çalışa eken. Nasıl başlık olganı Алла bilsin. Haticeler o kadını sevmeyler. Anasının tırnakçalar içinde becerikliginden olsa kerek, akşam bütün gün yapılgan işke hesap kasap keskende Şemsинурнун kimseden eksik çalışmaganı belli ola. Bazı vakitlarda hatta Hatice'den de ziyade çalışkan olup çıkan. Bu elbet табилченин hükmü. O öyle yaza. Onu kim boza bile. Жевайырнын түшүнчелери кене келип сабанга, атка багланды. Бир сабан менен бир ат памукны чапалап ишини яры-ярыга колайлаштыра. Бир дегил 2-3 сабан, 3 ат такыштырмакнын чарасы жок экенми? Колхозда не чок, ат чок. Бүтүн четинлик шу демир сабанда экенми? Сабанлар тарлалар кенарында тот басып яталар. Олардан файдалансалар, болмай экенми? Эгер сабанларны иштетселер, о вакыт бүтүн жолаклар имшатылыр эди. Мында базы вакытларда тыртыр көпчөклүү бир эски трактор да пайда болот. Onun радиаторундан дайыма суу кайнап, фышкырып бууланып тура. Мотору ойлей-инлей ки дерсин шунду патлай жак. Ләкин дүменин башында абада салынып турган буюк тарелканы аңдырган, демир отургуч ичине ерлешип отурган памуклы чапан кийген киши озуну сыкмай. Агызы эр вакыт яры ачык, 2-3 чурук чапатышы көрүнө, узун түклүү кашлары, сачлары тозлу. Кишинин үйле емегинде булунганына, суу ичкенине, раатланганына кимсе көрмейт. Ләкин трактору жолакнын башына чыкар-чыкмас акылдай-окулдай тентиреп башлайт. Бойле залым тракторга суу коймакны Энверге авале эттилер. Бригадир бу ишке бою yüksekçe деп Назимни тайын этмек истеди. Тракторчу оңа ыраазы болмады. Бу турна киби бир şey, мен оңа бакай тура жагыммы жокса деди. Бою алчакча болса да обырысы саглам огланчык деп Энверни көстөрдү. Энвернин элинден копкасы тушмай. Келип токтаганынан күнештен кызган атеш киби тракторга тырмаша, суу кайнай аткан радиаторунун капагыны зорнен ача, кемерде оны элинен атып жибере, тракторчу чолпа деп кычыра куфурланып сөгүнө. Кемерде трактор жолакларынын ортасында токтоп кала. Энвер балабан суу толу копканын бир тарафка кыйышкан алда, анда жапа. Иш бунун менен бүтмөй. Кайдаларгадыр бармак, итият кысымлары якут мазут кетирмек керек ола, оглан кене копканын кете. Эм бойле ишлерни эркес үйлелик аш ашаганда раатлангандай yapmak керек ола. Бу тракторчунун укуму, эмири. Энвер трактор ишини себие. Шунун үчүн де онун бүтүн зорлукларына даяна. Ләкин yorgunluk якыжысы жак ону такаттан кесе. Трактор жакшы чалышканда жолакларга түшкенинен сүкүнөт алтында юксураган тарлада онун бир тегиз эшитилген сесине сайбынын түркүсү кошула. Кызыл шапкачаң бар экен, жазманын болай мен. Севимлен. Атрафыңда айланып, курбанын болай мен. Энвер агыр иштен соңра раатланмага ак казанган болуп, терекке таяна юклап кала. Жевайыр кетменini быракып дер аланда чапа кардашыны зор белянен уята, оңа үйлелик емегини ашатмага тырыша. Энвернин шишикче капалы дайыма күлүмсүрөп баккан көзлөрү сөнүккен киби көрүнө. Жевайырнын жүрөгү ажыша. Бу болмай жак трактор мындан тез-тез гайып болуп кетсе де, дейт.